jotono sanja kaham haklai kaham no tongmani hanai kaisa important notice abungkha taklai 12 pass sungnai rokni college pornai hanai tongnai rokni borokni bagai kaisa notification ke faide a notification nai nailai grana haitangke omongkha taklai college poinai ba college admission nanai hanai tongnai rokni bagai borokni bagai admission ni guideline ba borokni bagai admission portal log open nani thangi tongo eba taklai je college admission na hanai wan sugoi tongai borokni bagai o notification ke omongkha taklai ni 2026-27 BCO je college pornai hanai tongnai rokni bagai notification angke taklai kabangma college 12 pass kha angke borokni result manja angke borok tabu college hapnani bagai asinglai angke o hapnani angke agin hairogya tabu angke online apply ma khlainai angke online apply khlaimare angke poinani sebrok mangla khaita angke phaidi जों किसा नायनाय लेग्रा नांगे ताबु जों कलेजो NEP 2020 हिनै कैसा एजुकेशन सिस्टम सकपाय के अंगाबो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 आबो चालू उनखा आबो अप्लाई इनखा इनके जो तो स्टेट ओं याफानंगै मानो किंतु त्रिपुराओ इनके उनखा इनके आगियो जों कलेजो 3 इयार बा 3 इयार्स एन पायो ताबो कलेजो 4 इयार रक तंगानि नांनाय बा 4 इयार मा परि नाय अब हाइके NEP नि सिलेबस बा गाइडलाइन साजा कांके ओ गाइडलाइन पोइननि बागै ताकलाइनि एडमिशन नानानि बागै समय एबा जरा साकलाइका गरताम साकांगांके notification regarding admission in the first semester in gov degree ba gov general degree college in the academic year 2026-27 now 26 ni tongke 27 5 tongke 26 27 huni o year no saja gongke college of pornani bagai tabu kri kri hambana chini tripura o general degree college eba nini besorkari college ni damadi parokhndi Aryabad to tongkri samia nga Rajashi college in the Holy Cross college in the inga hai kubang college rok taklai jong admission nai manai okay amorong ni bagai notification eba point ni bagai notice nong khor kange bahai ke phadi jong nai lena the pass out of student of higher education equivalent exams who are interested to take admission in the gov general degree colleges of Tripura for the academic year 2026-27 are hereby informed that admission to first semester in BA, BSc, BCom major course will be conducted as per the following schedule. Students are requested to apply online in the smart portal as per the schedule given below. Okay, tabu college hapkan major abo honors major hni jese gada hni jese number common hni agi to kabang number kahaman ke honors ma por ta kai jese go fan student number kom fanong din kabang fan mandi joto borno major subject minor subject interdisciplinary subject hni mana nai inga abo joto ni bagane compulsory ko goro english ke english bangla ke bangla je kun kaisa major subject nawoi ma pori nai inga abo ikon date of submission of online application through smart portal inke 29/5/2026 to 7/6/2026 up to 12 midnight changka anke o jaga 29 तारिख tini 23 तारिख na 24 next 25 hakeno 29 तारिख phage anke smart portal a jaga iko oro ko rojak tongo link result all link habui norok apply mark khlainai ke apply khlaimro ekdom be carefully kaham ke apply mark khlainai haino nangno ya apply khlai rega ulo bejalok nai haita ni ko kaham ke document no submit je khlaina nangoni mark khlainai ke obo ko 29 tarik ni simi 7 tarik jora norok online apply mark khlainai jora khajak tong ko o duita website habui norok mark khlainai get date of publication of the complete merit list and the list of the selected candidate of first round admission in the college website and notice board okay 19 तारिख 6 मार्च 2026 afroke noro college bo college mankha noro ni bumu toda tong first merit list second merit list third merit
fourth merit list jodi seat tongkha angke chaita round norok no admission rnani bagi nasingnai ba abuni agolo tebu tongkha angke abo seat began tongke abuni abo phinai haidangke puila admission ni bagi norni merit list nongkhane 19 tarikh 6 মাস इनके फर्स्ट राउंड एडमिशन अंगनि बागै 22 तारिख टू 23 तारिख 2 दिन जरा रजाखा जे पुइला राउंड बुमुं नंखनाय र इनके आरो दिन नों बाय थां जे कॉलेज बुमुं नंखरो आ कॉलेज थाङै एडमिशन मानो आबोनि जत ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नि नर 12 पास हाङा ताबो नर नि सर्टिफिकेट र नर कारितनि मानखा नरनि आरो नि को सर्टिफिकेट हाइता आजागनि नों नि कैरेक्टर सर्टिफिकेट हिंदी टीसी हिंदी ट्रांसफर सर्टिफिकेट हिंदी अब हाइरो नरो आ स्कूल क्रिखा बा आ स्कूल नि कगि फैगांके कैसा टीसी टू मनी हाय आ सर्टिफिकेट ओरिजिनल लोक नांनाय अब एकदम कंपलसरी ना गितानि नि जे तंक्रि डॉक्यूमेंट डॉक रेडी खलाय तोनि बायदि कैसा डॉक्यूमेंट करिंगांके नारक जागे फनाङै मन हाइता इनके सेकंड पब्लिकेशन माने जुदि फर्स्ट उगो रै पाइखाङैना जुदि एडमिशन मै पाइकेना 24 तारिख तै वैसा नरकनि नोटिस नंखरफिनाय जे मान्यारक सेकेंड लिस्ट नंखनाय इनके बरक तैसा सेकेंड लिस्ट पब्लिश इंगै सेकेंड राउंड एडमिशन नंनाय 25 तारिख सिम 29 तारिख जरा आहायके आबो बरतिं पाइबे जुदि सीट तंग खंगांके थर्ड राउंड ते वैसां फिउनाय आबोके 30 तारिख लिस्ट नंखरनाय इनके 1 तारिख तो 2 तारिख तै 2 दिन थर्ड राउंड एडमिशन नाजा फिउनाय तारपो सेम नरनि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लक तलांनो नांनाय इनका आबोनि परेफान ताइसे सीट तंग खंगांके 3 तारिख 7 मार्च 2026 तै वैसा नरनि नोको मेरिट लिस्ट नंखनाय 4 राउंड अफ्रोगा 4 राउंड कॉलेज सो ताइसा एडमिशन नाजा फिरे 4 तारिख तो 6 तारिख जरा अमुके एडमिशन नाजाकनाय इनके ऑल द पार्टिसिपेंट आर टू मेड ऑनलाइन नरो ऑनलाइन मोड नो नरक अप्लाई मा खाइनाय केबो ऑफलाइन मोड बाय एडमिशन मानला अब कैसे मुइतु नारकदि जतन फुइला ऑनलाइन अप्लाई खाइना नांनाय आबुनि परेशन नरक एडमिशन माननाय केबो अप्लाई खाइजे हंगे बेजालबो एडमिशन मानगला ओके registration खाइना नांनाय नरो आलिंगो हाबि registration खाइनाय a candidate apply to a maximum 4 college हंगे न apply 4टा कॉलेज मैक्सिमम 4टा कॉलेज अप्लाई खाइमानो जेमन आगुलि पयनामो जुंहांके एमबीबी कॉलेज बीबीएमसी कॉलेज बुरिरंगे तो वुमेन्स कॉलेज इनके ताइ गानागिनि ने राम ठाकुर कॉलेज आगुलि पयनामो जुंहांके इनके जुदि खुमुलुं पयनामो जुंहाय खुमुलुं इनके तेलेमुरा खुवाई आइके गोबां मा कॉलेज दं तबो 4टा कॉलेज न नरक पुइला चूज खाइ मा खाइनाय बा खाइ माननाय अनि नम्बर काहाम एकटा कॉलेज खाइनाय गांगे एकटा कॉलेज जुदि मायांगि थांगांके ए आबुनि बागै 4टा कॉलेज अप्लाई खाइ माननाय हाइतांगांके आफ्टर इको रजिस्ट्रेशन ए कैलेंडर इको 4टा के 2 मेजर सब्जेक्ट of their choice can be selected. दुटा मेजर सब्जेक्ट चॉइस खाइ माननाय नरो इनके आरो पॉलिटिकल हिस्ट्री इनके माइनर टाइनर होगे अब कॉलेज रखनो नरनो जे निनि साजों मानि रै रनाय हाइता ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन care should be taken to fill up email इनके नों जेफोर रजिस्ट्रेशन खायो निनि email ID रंनो गोथां तोन जे email ID नों यूज खाइनाय आइ email नि पासवर्ड मार माननाय दि आइ email ID रो किन्तु सारा बस नाङै थांसनि कॉलेज हाब काङे नङा email ID रो पगजा गाय इंगला कॉलेज नों जेफोर email ID खुलुगो आ पासवर्ड रंनो सैनारगि आ पासवर्ड रक बायनो निनि सामुंनाय निनि मोबाइल नंबर निनि मा बाबुनि मोबाइल नंबर रनान ताना जे निनि सय मोबाइल नंबर दि आ मोबाइल नंबर निनि एक्टिभ अंजा नाङा आबो हायरकलदि नि email ID बो निनि दोगानि email ID सनामै रखा थिंग किनु नों आ पासवर्ड रंनो मुइतु नारगदि आ मोबाइल नंबर रंनो नों मुइतु नारगदि ओइ email ID रं निनि सारा बस नाङै थांनाय कॉलेज हाब कांगे नरो ID क्रिएट मा खाइनाय गय ओइ email नंबर नो नों निनि email number सय ओ email number जे बीए पास बा जे नों स्टूडेंट दंसा ओ email number सामनाय खान इनका आबुनि बागै email number र नरो पासवर्ड र पगिया जाते आब्रो सैनारदि आब्रो माननाय नांनाय के फोन नंबर र पर्सनल कम्युनिकेशन आधार नंबर र निनि मार्क नरो बाक्सा 6टा सब्जेक्ट मानो बाक्सा 5टा सब्जेक्ट मानो
যে বাক্সা 5টা সাবজেক্টে 5টা নরদি 6টা সাবজেক্ট রবো 6টা ফুনুক ইয়াও 5টা যে गोबां 5টা ফুনুক দি आहायके से नरनि काउ नंनाय मेरिट लिस्ट नों बोसों मार्का 5टा आ 5टा न काउन्ट खाय बेस खाय जाकनाय नों 6टा रफानो जे मार्क गोबां न रनानि ट्राय खाय इंगे निनि आबरनाय मेरिट लिस्ट कारि जाकनाय हायता इंगे आबो 5टा साबजेक्ट इंगे पासोनि गाबर मार रग लायथानि गोबां मा बर फर्म फिल अप खायदिनि जाया रग नों जागो के कलेज रग हेल्पलाइन तंनाय डाइरेक्टर अफ हायर एडुकेशन आरो हेल्पलाइन तंनाय नरा हेल्पलाइन दंनो 10टा 11टानि सिमि जेंगे 4टा जरा रग हेल्प खाय मा नरक आरो कन्टाक्ट खाय बुजि आं खांगे सोङै नायमोन कलेज थाङै फर्म फिल अप खायना बुजि आं खांगे सोङै नायमोन नरनि फटो रग आबरो मार्कशीट स्केन खालायनो मारो जाते काहाम खे रनानि इंथुम इंगे बाक्सा जे नांगमनि डकुमेन्ट गरि रग इंगा आबरो हंगागनो रिजेक्ट फानङै थाङैमोन कलेज रग नरनि आबो भेरिफाइ खालायनाय भेरिफाइ खालायनि डकुमेन्ट गरि हिंगा नों रिजेक्ट नै दङ नों गांके निनि बुमु फायगला मेरिट लिस्ट बुमु फायगला के आबनो खायफोरो काहाम के खालायदि निनि फटो सानगे फटो रदि के आधार सानगे आधार रदि के मार्कशीट सानगे मार्कशीट रदि এই অমর কাহামকে রনানি নাংনাই হাইতা গাঙ্গাসে নিনি মেরিট লিস্ট রগ বুমুরক নংখরনাই admission of any student will be finalized by the respective college subject to verification all original telecom nini admission jefro final nai college of theory ni document check khlaibai okay done gaise ne admission manai nengoro fill up khairi ka kintu nini je document nang original talang phunung mali ang nini admission angya phanangi man ga abono nung jefro nini merit list phaika nini document jotto ready tongmanai nangai haita okay information and update in respect of the new women college at Nalsar will be available in the official website of Higher Education Department okay Nalsar women's college ro khol jakana ko new women's college at Nalsar amani ai women's college ar rogo admission of nai mana na ke o jaga phunu jaga haita okay oro amsung no sajan norok o website ma habnai o website habai 29 tarik simi 6 tarik 7 tarik jora norok apply ma khlainai abuni yagulo norok tai apply khlai man gala gabono jora tongsini apply khlai narak di the first semester UG means undergraduate program college of porinani bagi noroni mo buskani 29 tarik simi 6 tarik da homo 7 tarik jora 7 tarik 6 mas asu jora noroni online application jengjak nai इंगे student need to create individual registration इंगे नरो आरो हाबै पुइला registration खालायनो नांनाय login ID ननि phone number और उन आबो खालायनो नांनाय के registration खालायनो परे नि पर्सनल details और रना नांनाय गाब्रो रो बाय एकदम काहाम के रेडी करेक्ट खालाय रेडी का after registration candidate can apply maximum 4 college and per college up to 2 major subject के जतो जागा न दुईटा major subject रना नांनाय चारटा कॉलेज apply खालायनो नांनाय ओके कलेज among angke nung college rong nini korong nai khang angke jodi borne ari intake capacity donga nung select man kangke borok nolo list rong nong khonai haita selection of student will be done strictly on the basic subject wise merit list and a noti intake capacity okay nini nung ja subject ni ro ab subject borne available tong khang kangke nung bumu phai nung admission nanan bagi jora mote thangnai nini list first list nongkor kange nang ataring bising thangne ol thangange nang abotai admission man gala je jora khajang bising a jora matha nai second list merit list bage jora khajak tong a jora on matha nai okay nang puila board ting malalia ai ang malia ni phai malia ab hairo ke engla nini je jora khajak a jora mang nai haita okay amorong noro muitu narakdi angkani ni ko during registration utmost care should be taken fill up email ID mobile number phone number smooth communication personal information as per applicant format other enrollment number mathematics mark and academic examination mark of various subject taken in higher secondary examination photo and other relevant information in proper manner so that the registration is done properly photo sudro joto nini kaham ke ranani nangai login o jago no okay the merit list of students taking admission major minor course
will be prepared on the basis of index percentage abo gange je ni neo je by ni 5 subject je tongmani 12 je subject tongmani a college available gange abo minor je mark kaham abo nang minor rejaknai haike o jaga saja haida okay norok ko jodi bujianga college o 10টা নিচিমি সারিংনি 5টা জরা নর হেল্প মাননাই কলেজে थाङो सोंहैनाय माननाय हायदा ओके अमंखा ताकलाय कलेज फरायनायनि बागै आपडेट एबा कलेज फरायनायनि बागै एप्लाइ खालामनायनि बागै नरकनि जरा नंखरखा ओके अ जराओ जे कलेज फरायनाय हनै 12 पास नङै नासिं दंनाय र अमु नरनि बागै नोटिफिकेशन ओके नरक दाक्ति खालाय नरनि कागज रक स्कुलाव थाङै नरनि लिभिं सार्टिफिकेट अफ नावै एबा टीसी सार्टिफिकेट हनै एबा लिभिं सार्टिफिकेट हनै आबो दाति थाङै नावै रेडी खाय दंबाय दि आबो नों आरोनि स्कुलनि पाइखा माने नों लिभिं सार्टिफिकेट तुइमा फायनाय आबो ओरिजिनल कलेज रगो जमा मारनाय ओके ताइनि जत डकुमेन्ट न एक्सेप्ट रेडी खाय जेरक्स रख्लाय तनि बायदि ओके एडमिशन जराव नाङै मान ओके फुटुरक नाङै मान ओके आबरो रेडी खाय तनि बायदि ओके तिनि बागै आसनों सितुन बस कांगो नरक न जुदि नांखांगे तेबा अपडेट रनाय तिनि बागै आसनों सितुन जतनो हर काहा